Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Sunshine ti panagayat ni Brando, nga uray nabiit da pay laeng anagamam mo, nasakit mat tinakam ni Oliver, iti daytaan na pasamak. Ngam awan, tinaaramidan na. Kanayon mat ti panangawis ni Brando ka ni Sunshine, nga agdate. Kalpasan ti sumagmamano alawas, naamuan ni Sunshine ang masikog daytoy. Banag, asaan akayat at akdran ni Brando. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Brando, masikugak. Anya? Ito tanamuam. Pangaasim ko matasaan kang agbalbaliw. Akas iti kanayon mo nga ikarikanyak. Sanak pa anak kasagana. Agad adal tapay lang. Kan adupay dagiti arapaap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Walang kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may isa. Diyak mat masigurado no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anya nga ti amok no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya, kalpasan ti amin. Kastoy ti ibagam kanyak. Pasensyahan ko nakmanen. Ngam sa anak pa anak kasagana. Diyak amo no niya ti aramida kita insan. Ay, anya nga mintinar aramid mo insan. Impagarup kumitlakit din no nasaya at atao day di Brando. Ngam saan mat gayam? Kunak no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam saan mat gayam? Kat, anya nga rod ti planom ita. Agsardanak pa'y lang agadal. Agawid ako ni Jibalay. Unay kan insan. Imbes ang makatulong ka kumakada kami kini auntie. Ngam saan mat? Tasikakit din ti pagparikutan da ita. Wen nga rod. Ngam saan na bali. Bumawi akto kadakwada insan. Anya? Kasta ti imbagam kan ni Sunshine, insan? Wen insan. Diyak pa ngamin nakasagana iti anyaman nga obligasyon. Nang runa, no obligasyon ti may nga ama. Anya? Ngam saan na bali. Suportarak to ti ipas ngay na. Ngam jak may kari, ama ipay ko amin nakasapulan na. Tawan pa'y mo trabaho. Narigat met, no dawatak amin kadananang kantatang. Unay kan, insan. Saan ka pa'y gaya man nakasagana? Ngam, kasjay ti inaramid mo? Ha? Insan, kaasimot ni Sunshine iti kastang inaramid mo. Awan maaramidak, insan. Talaga asa anak pa'y anak kasagana. Diyak amo no anya ita ti ibagakken ka, friend. Agawid kay di lugar yu inton Sabado. Imbes a diploma ti yawid mo, ay ngam saan mat? Anyangay nga rod, friend. Nagpidutak. Ngam, ikarigatak ti bumangon manan. Wan anyangay nga rod. Nagsakit kanyak ti inaramid da di Brando. Ngam amok. Pagbabaw yan ng tumatlaang tinaramid na kanyak. Wan saan asika tinapukawan? No dikat iso. Narigat man ti sitwasyon mo ita. Ngam amok. Kabailan da ita, Sunshine. Ha? Apay ngay may kadito'y dagos ko, Manong Oliver. Nadamag ko ngamin, nga agawid kan ije lugar yun ton Sabado. Iso ngay mayak. Ha? Kumusta kan? Kastoy. Malidliday. Gapo iti inaramid day di akasinsin mo. Awanan bain. Anya nga ron ngay. At dalitan. Tinapatag. Saan ang maipada ti panunot mo iti panunot na maipapan iti agbalin ng anak yo? Ha? Pasensyakan iti kasinsin ko, ha? Talaga nga minakas jay ti ugali na. Kaslabado,
ti kayarigan dagiti babae. No naumaan na, sukatan na. Sana bali. Makarman tumat lang iti kasto nga inaramid na kanyak. Kinapuno na. Saan kumot akanunungan ti inaramid na? Nga uri agkasinsin kami. Bagbaga akmat. Ngam, talaga akas jeti ugali na. Ngam ala uray kas jeti inaramid ti kasinsin ko kan ka. Maamiris nan tumat lang ti bidot na. Kahit agan-anad ka kumaakanayon, sunshine. Anya ngay nga rood kat addaditan, anak ko. Ay kat sangwamon Uwan, Nanang. Panagkunak kat ka ba alamat ti agtrabaho? Agtrabaho ka. Anusam? Uwan, Nanang. Talagang agsapulak iti panggadak. Anos laang anak ko. Awan mo't sa bali anam na maunta. No saan adatamot laang. Agtinulong tang agurnong para iti panagpas ngay munto. Agyaman akunay, Nanang. Gaputa inaklundaklat ta, nga uray kasto iti inaramid ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Pasensya kan, no kastaunay apungtot ko, idinaamwak amasikog ka. Normal lang day jay iti may nga inaakas kanyak. Maawatan kayo, Nanang. Iso nga ita, ti panagpas ngay mo, ti panunutan ta. Ni, insan. Rabin, ngam imay ka dito'y dagos ko. Naggapuam. Nagsinara kami ngamin kini Rosie ijay taon. Anya? Waninsan. Ay na. Ad-damat na napimintas ni Rosie. Si kakit dimot insan. Imbis at ipanagpas ngay ni Sunshine ti panunutam. Saan mat? Ay, nikit din Rosie. Saan ko nga ayatan ni Sunshine? Pampalipas oras ko lang dayjay. Saan ko mat nga inayat itinapod no? Anya? Iso pa nga sim. Di mon ipalagip kanyak dayjay a babae. Anya? Adamanin sa bali a babae, itibiyag ti kasinsin mo, Oliver? Sigud akayan ayat na dayjay. Nagsinublian dalaang. Ay, na yun ti kinababairo dayjay a Brando. Naimbagman, ta saan kayo anak pada iti ugali? Ha? Si kakit dimat. Sa anak ababaero niya. Nasayaat no kasta. Nusyakla kumatiim muna ang nagaram kan ni Sunshine. Ay, kanusyakla kumati inaklon na. Saan kumakas di tinapasama kan kwa na? Ay, win nga rod Ngamsan na bale. Anya ngay nga rod. Naangaw tigasat. Dumtang tulat tamat ati para kanyak. Sa bagay. Iso nga inton mga sawa ka. Saan mo tong ar-aramidon ti kas, iti inar-arami ti kasinsin mo. Kaasila ang ti babae. Nalawag ka di, Oliver? Ay na anak ko, di ka kumaunay agbambanog. Madlaw ko kat kanayon mo't ti panag-overtime mo. Nanang, Sana bale, tadwata mo't nga agtrab-trabaho. Iso ano oras ko man ti panagawid, agawid kan kaya't ko lang amin nga ibukbuk ti panawon ko iti trabaho, Nanang. Iti kasto nga aramida. Mailiw-liwag ko tinapasamak kanyak. Angam kaasyam ko maamot tabagim Ken saan an nasaya at ti paayday ta, iti imot mo amaladaga. Nanang, Ay, di mong pampanunutan ni Brando. Ay, di nakaayatan day jay. ha? No napudnukan ka, idi pa'y lako managawid ka kat sinurot na ka. Angam saan? Aging ga ita, awan ti Brando ang nagparparang. Nanang, Iso alipa tumunday jay alalaki. Amok, kabailam apadakkelan ti anak mo.
Si kamat gayam, Brando. Ha? Kasla daw urayam ah. Wen. Urayak ni Rosie akaayan ayat ko. Anya? Kaayan ayat mo, kunang? Wen? Naimbag man ta maaramid mo ti kasta. Ragrag sakam ti bagim iti sabali a babae. Ngam di mo pinanunot ti kasinsin ko. Ha? Adda ka dito'y anagmayat ti biyag mo. Ngam ti kasinsin ko, agtrab-trabaho para iti panagpas ngay na. Anya kamutan a klase ti ama. Awan ser-serbem. Nasaya at ta nakaawid ka mo't balasang ko. Wananti, awan ngamin allowance ko, iso ang nagawid ah. Ay, kasta ka de. Kat, kaano man nanti pa nagsublim ijay syudad? Inton Lunes, anti. Ay katuan Ay, umay kanto ijay balay tasarong karamot ti kasinsin mo. Wananti, talaga nga umayak. Day tangamintiin message ko kan kwa na, idisakbay nga agawid ah. Ay, kasta. Sige, umay kanto nga rod kaanakan. Adda kami latta ijay balay inton bigat. Anya ti ko na? Adda manan sa bali akayan ayat ni Brando? Wan insan, Rosie ka no tinagan na. Anya? Day tamad ti ko na kanyak, idi na minsan anasambat ko. Ti awanan bain? Ala, bay amon insan. Di mon panunutan no anya Peter aramidan na itibiyag na. Saan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo? Adan tulat na. Nagsakit lang kami na panunutan. Inayayat ko itinapudno. Ngamlin ko naklaang. Nasaysaya atin day jay. Tanakitam adagos ti pudno nga ugali na. Sa bagay mo't ket di Iso abay amon insan. Lipatam kit din. Insan, agawid akmanan ni Jay lugar tayo intun umay alawas. Kasta? Saan ka kadimat nga agawid? Saanan? Awan mo't lati aramida kay Jay. Sa bagay. Kat, kaano ka nga ngagsubli? Dual daw ko lang ijay, insan. At ang amin klase ta inton Lunes. Isong agsubliak matla dagos. Kasta ka di. Ang gaya minsan. Apay nga ta kastoy tiriknak. Apay, insan. Diyak makaid na. Manon alawas sa kastoyak. Sa anak pa yan na makaturturog iti rabi. Ay sos, insan. Amangan kit dimat. No adda parikot mo. Awan mat. Awan mat parikot mi kini Rosie. Kan awan mat parikot iti balay. Apay nga ron nga akasta ka. Awan gaya minsan. Itaabulan ti panagpas ngay ni Sunshine. Saan ka di? Ha? Ay, nalipatan pa yan. Wan ngagpaiso niya. Insan, uray italaang. Sarong karam kumamot ni Sunshine. Amangan no dahi tati makagapo. Asaan ka ang makaturturog? Hello? Asino dahi toy? Hello? Manong Oliver? Siyak day toy. Ni Sunshine? Pasensya ka na. Si Kagayam. Barong amin ang number ti inaramat mo. Uwan, nagsukatak namin. Kumusta ka magtan? Ayos lat ta. Kastoy. Tuloy lat ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam day ta. Uwan gayam. Imawagak. Taibagak kumakan ka pakibagami ti kasinsin mo. Nga da kita dito ospital. Ha? Amano kaya't na ti umay sumarungkar. Kasta? O sige. Awagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ak unay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Sarungkaran nga ta ni Brando ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan na denggan
tituloy te seryetay witalawas a napaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, sakbay ti panagawid ni Sunshine ijay ili. Sinarungkaran ni Oliver daytoy. Nagkidaw ni Oliver iti pamakawan, gapu iti naramid ti kasinsin na. Katimbaga na maten, akanayon kumangagan an daytoy. Nakisinublian mat ni Brando, iti sigod akayan ayat na. Iti kada ni Sunshine iti ospital, tagpas ngayon daytoy. Inawagan na ni Oliver, tapno ipakaamuna kan ni Brando, ti kaadda na iti ospital. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ne, Sunshine, si kaman gayam, pasensyakan Barumat ngamin to'y number ng inusar mo. Juan, nagsukatak namin. Kat, kumusta ka matan? Ayos laeng, kastoy lata. Tuloy lata ti panagadal, oray narigat. Kabaalam day ta. Juan gayam, imawagak ta ibagak la kumakan ka, apak ibagam iti kasinsin mo, nga da kita diti ospital. Ha? Amano kayat na ti umay. Kasta? O sige, tawagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman na ka. Diyak namin makontak ti cellphone na, kan oray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Agyaman akmanan, Oliver. Sige, Sunshine. Taibagak iti kasinsin ko. Oh, siga magaminsan. Rabin, imay kapailangan dito'y balay. Insan, adda na patag nga ibagakan ka. Anya day ta? Imawag kanyak ni Sunshine. Di nakakano ngamin makontak. Imblock ko ngamin. Apay ka di? Adda kano ita iji ospital. Anya? Insan. Apay, nalipatam ka di. Nga ita ti expected abulan kan pet sa ti panaganak na. Sikakit di matinsan. Saan mo't adag ita ti pampanunutag kat? Kan may isa, saan kon nga ay ayatan ni Sunshine? Tapno laglagi pakpailaang data. Anya? Awan gayam, amang ano nawaya ka ita. Tapay, insan. Tangdanan ka. Mapan ka ijay ili da itamot lang. Itulod mo ti kwarta nga aramaten na iti panagpas ngay na. Ken adadag iti ginatgatang ko idi pailaang nga usar ti ubing. Anya? Diyak ngamin masango da kita pambanag. Adda na patag-apag nami kini Rosie ita. Di ka madanagan. Saan mo't alibre ti aldaw mo? Tangdanan ka. Kunak man no inawagam ni Oliver, insan. Wan insan, idikalman pailaang. Ngam aging gaita. Awan pailaang ni Brando, no da plano na nga umay. Awan at talaga day di alalaki. Kasla saan nga excited ang makakita iti anak yo. Wan nga rod. Ngam anya ngay. Nagrigat mo't no ipilit ko nga ayatan na kami ti anak ko. No awan mo't at talaga ti panagayat na kanya. Umayla day jay ta makita na. Pagsasawak ka talaga. Awanan bain alalaki? Awan pa'y panangisakit na kada kayo nga aginana? Ala, huston insan. Tinapatag kanya, kat naipas ngay kon ti anak ko. At dalatakan ko na no umay sumarungkar. Di agyaman nak. Ngam no awan, anya ngay nga ron. Day ta tijak kayat kan maminsan, insan. Nakasingsingpet ka ngamin unay. Ha? Sursurwam met ati agungat no maminsan, itikas na saan da nga abuswan ti kinasingpet mo. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y aka-anakak.
Isu na laeng, tasan nga imay ti ama na. Ayos lang kanyak, awan parikot. Tinapatagkat amuna ang nagpasngaya kon. Sa bagay Awon gayam. Etoy. Kwarta. Ipapaitad ni Brando. Imbag lang ausar niyo dito ospital. Kan para mo tan iti vitamins yo. Agyaman ako, Nay, ha? Awan ang yaman na. Awon gayam. Kaano kayo ngay arumwar dito ospital? Inton bigat. Kasta ka di. Awan pa ka kumikumak ita. Gaputawan pa yung klase me. Kaduan kayo pa dito ospital. Imbag lang adda ka sinublat ni Melissa. Ngagbantay kan ka. Okay lang, kadikan ka? Wen, okay lang. Awan parikot. Katsapay la kuma. Tadi na paritan. Ay na, agyaman ak unay, Barok. Agyaman ak iti panang tulong mo kada sunshine. Manipod iti ospital, aging gaan nakaawid na dito'y balay. Awan ang yaman na, nana. Wen gayam, sa dino ti ayan ti kasinsin mo ita. Ken apay adi man lasim marungkar. Uray kumustaan nala kuma ti ubeng. Kuha, nana. Makumikom lang amin. Isu asya kong timay. Kasta ka de. Pasensya kayo na, nana. Asan na bale? Umay tumot lang ang dayjay. Ngam, saan pa'y siguro nga ita? Ngam, masigurado. Umay to. Agyaman ako na iti oras mo kada kami nga agina, Manong Oliver. Awan ang yaman na, sunshine. Isu na laeng. Tanas kan nga agsubliak ita ijay syudad. O sige. No adda ka sa pulam. Umawag ka lang kanyak. Sana bale? Available lak para kada kayo iti anak mo. Mababain akon kan ka. Sige. Kat agyaman akmanen, Manong Oliver. Nayen day nga insan mo. Huwan nga ron angkal. Jakman amo kan kuana. No apay akas jati aramidan na. Siya kung ti mangibagbaga. Agbabawin to day jay iti udi na. Angkal. Di na pailay pa may sa ti oras na kadagiti aginana. Ay, maaramid na pailang mo ti agbabae ti awanan bain. Angkal. Maranaak kumaday dya abrandaw tabagaak. Talaga akurang ti pamagbaga dagiti naganak na kenkwana. Imalalaunay iti inana asan nga agpampanunaw. Anya? Anya ti kunam insan? Masigugmutan ni Rosie? Ay, wen insan. Kinapudno na. 2 bulanan ti sikog na. Anya? Ay, unay kan insan. Kasano daytan? Parikot ko nga rod. Ibagbaga dagiti kakabsat na, ngagkalaysa kamin iti kabiitan na panawen. Kasano ti panagadal mo? No choice, insan. Sumardengak pailang. Nasken ngagtrabaho ak. Gaputa maluglugi nga minan ti negosyo ni nanang. Isu abasitan ti kwartangit itadda kanyak. Anya? Mariribo ka na kati sitwasyon ko ita, insan. Kabalam dayta, insan. Inaramid mo. Iswarumbang nga amumat ti aramidam. Oliver, agi na nakamot Kasla itay pa, agbumpunag ka itinatang. Ay na. Ayos laeng. Si kagid dimat. Nakaskas tao man. Agtrab-trabaho ka iti Saturdays kan Sundays. Kan naku na diyan ni Sunshine, yung umay ka pa iti malam dito no iti weekdays. Anya? Imbaga na daytakan ka? Katuan, amumot na diyan ni Sunshine. Maritis madlaan. Ha? Anya? Adan sakit di ka ayan-ayat mo Nakaskas daaw nga ti kinagagat mo ita. Ha? Si kakid dimat. Mabalin la tamat nga gagat. Nga uray awan ka ayan-ayat. Sana ya? Tapno makaurnong iti kwarta. Sa bagay makiti Ngam no adaman ka ayan-ayat mo.
Maragsa ka na, para kan ka. Anya, agkalay sanda Brando kan ti kaayan ayat na insan? Wan ka no, insan. Ti awanan bain a babaero. Talaga nga intulang nan ti kinababaero na. Kunamatla no gwapo na amin ang gwapo. Ha? Ay na insan, saan ka kumaamasak-sakitan gapuken ko na? Lipatang kitin. Insan? Awan serbi ti lalaki akasken ko na. Amok akabaalam apadakkelan day ta anak mo asikalaang. Saan ka di? Wan, insan. Anya ka lakit din na ya. Strong day ti kasinsin mo. Kunkunak matlangkit di. Amok matkat nga agusto kan ka di kasinsin na. Ha? At sino tidak nakamatam? Sino kumapay ngay? Ni Oliver. Anya? Ay sus, di kan aging didi. Kasaan mo amadlaw? Ngamin, obvious insan. Ay na, anak ko. Di mon pampanunutan day dya lalaki. Nanang? Awan apulos tinasayat nga impay nakada kayo nga agina. No saan asakit tinakam. Iso adi ka kumamasaksaktan ita an amwam nga agkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nanang, sa anak ang masaksaktan. Kinapudno na, maragsakan nak para kan kuana. Ha? Maragsakan nak, gaputan na sarakan na mutlaangan ti babae akap-kap na kan na. Ti babae ana ikarikan kuana. Awan ti rumbang apakapasakitak nanang. No idi kat masaksakitanak, idi laang dayjay. Nasaya at nukas ka, anak ko. Patsak, dumtang tumat laang tinapud nung ayat para kanya. Husto ka, anak ko. Ay, naangaw at talaga tigasat. Numaminsan, sumangbay ti ayat iti saan a husto a panawon. Kan iti saan a husto a tao. Ang mangnamnama ak anak ko, nga addan to napudno nga ayat adumtengken ka. Nupay naangaw tigasa. Hello, ading ko. Hello, Manong. Imawag ka, tadamagag ko man o agawid ka ita dito'y probinsya. Ha? Adda ko maipagatang ko kan ka. Kasta ka di ading ko. Hanggang pasensya ka na. Diyak pa'y makaawid ita. Adda na patag-apapanak. Ha? Di ka madanagan. Into no may alawas, ti panagawid ko dita. Kasta ka di? O sige, Manong, agan-anad ka nga rod. Agyaman na, ading ko. Agan-anad kayo dita kan ni Uncle. Okay kami lang, iti anak ko, Manong Oliver. Awan parikot kada kami. Ngam, agyaman akmanan iti oras mo nga imay. Tapno sarungkaran na kami. Awan anyaman na. Kunakmanan kan ka. Basit laaba nagdayta, para kanyak. Diyak amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Diyak pulos ekspektaran ang maaramid mo kada kami ti kastoy. Iti laksid ti naramid ti kasinsin mo. Di mon panunutan day jay. Kan may sa... Saan ko nga raramidin day toy? Tapno ekspektara ka subadam to. Agyaman ak unay, Manong Oliver. Nakaanos ka unay kada kami nga agina. Oh, Sunshine. Apay ang nakaisom kalatan ang nakakita kada kami kan ni baby. Makaisa maklaan. Gaputadyak namnamaan, nga tikas kan kaabaro, kat amo na ti agawir iti ubing. Ha? Sika talaga. Tilay bagbagam. Nagsarming kaming tupay ka ni baby. Nakitak ti bagi ka. Kat, bagay ko ti agbalin nga ama. No bilang laan. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di uliwayan na denggen,
ti paggibusan ti seryetay ita alawas a napaulwan. Anghaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ribotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.